Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukurikira uyu muyoboro twizere ko mumeze neza cyane kandi mwamaze gukora subscribe kuri Neza Media TV. Rero mukajya mubona amakuru yihuta kandi agezweho asesenguye mu buryo bugiye butandukanye. Twihuta cyane, reka tujye mu makuru agezweho kano kanya. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze kumenyekana amakuru y'ibyabereye ahitwa Poezero cyangwa se muri Plaine de Ruzizi mu gihe imirwano ikomeje kurimbanya cyangwa se ikomeje kugenda ifata indi ntera, naho ko hakomeza kugenda humvikana amakuru y'uko urugamba rumeze, ndetse ukabona ko ibintu byongeye gusubira irudubi cyangwa se byongeye kuba bibi cyane hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bahanganye muri imirwano. No kuvuga nyine coalition irimo Wazalendo FDLR, abasirikare b'u Burundi aribo FDNB, hakabamo Wazalendo, hakabamo FDLR, hakabamo ndetse na P5 muri Kivu y'Amajyepfo, naho ubusanga yigaragaza cyangwa se nayo ibiri hafi na hafi. Ubu rero hari amakuru mashya yerekeranye n'imirwano iri kuvugwa Poezero ku rugamba rwawe rugamba, ndetse abakoroneri batatu bamaze kwasiga umutwe. Bite abo ngabo ni bande? Nabo kuruhe ruhande cyangwa se nabo bishwe mu buhe buryo? Byose turabigarukaho muri aya makuru, nkubwira uko bikugeza muri aya masaha bihagaze. We gusa ntuze kujya kure kugira ngo nze kukubwira uko ibintu biteye cyangwa se uko byifashe ku makuru ava ku kibuga cyangwa se ku mirongo y'urugamba, ligne de front. Hanyuma ndaza kukubwira ku makuru kuvuga kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. N'umugabo kuva atanze ikiganiro akaganira n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa ngo ni Yaga Burundi atari kuvugwaho rumwe ku byo yatangaje, ndetse rwose mwagiye munabyumva ko umunyamakuru wamukoresheje ikiganiro kugeza ubu ngubu ubuzima bwe buri mu kaga butifashe neza. Uyu Perezida Ndayishimiye ubu ngubu tuvugana ari hehe, ibye biteye bite? Byose uraza kubikurikira muri aya makuru, ntuze kujya kure kuko niyo case nayo turayigarukaho, turebere hamwe iki kiri gutuma uyu munyamakuru nawe agendwaho cyangwa se ubuzima bwe bugeramirwa cyangwa se butoroherwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru tuza kugarukaho ni ibirebana n'abimukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu bamaze kugera mu Burundi muri Kongo, ariko kandi nyine bakaba nabo batavuga rumwe cyangwa se Minisitiri w'Intebe hari ibyo yatangaje abantu ntibabyakira neza. Uyu ni Judith Suminwa Turuka, Minisitiri w'Intebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biteye bite? Andi makuru arerekana ibya DJ Ira cyangwa se nyine turaba tugarutse nyine mu Burundi, hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Uyu DJ Ira ni umu DJ mu Rwanda, ariko kandi akaba afite amamuko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu bihe byashize haba ubwene igihugu bw'u Rwanda, ku buryo nyine uyu munsi yego ni umurundi ariko kandi ni n'umunyarwanda. Ariko ibyo ngibyo hari abarundi bamwe batabyumvise, bikomeza guteza impaka. Ejo bundi hasohotse amakuru ko Burundi buri kwijundika uyu DJ Ira. Ubu rero hari amakuru mashya kubyerekeranye n'ibya DJ Ira. Ese bigenze bite kuri uyu mukobwa w'umurundikazi ubarizwa mu Rwanda, akaba ari n'umunyarwandakazi kuko ubu ngubu afite n'ubwene igihugu bw'u Rwanda? Hari andi makuru menshi tuza kukugezaho, gusa ntuze kujya kure. Reka rwose mite mbaha ikaze twinjira muri aya makuru bidatinze tutiriwe dukererwa. Reka duhere ku nkuru iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari hashize iminsi hari ikibazo gikomeye cyane ku kiganiro cyatanzwe cyangwa se ikiganiro cy'umunyamakuru waganiriye na Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo bundi. Amuha ibibazo harimo ibya politike, yagarutse no ku Rwanda, agaruka ku birebana n'umutekano w'akarere, anagaruka no ku bukungu by'umwihariko bw'u Burundi, kuko nibyo bibazo by'ingenzi navuga byagarutsweho. Kuko uyu munyamakuru yamubajije uko ubukungu buhagaze mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko Ndayishimiye avuga ko kuva ubutegetsi bwa Nkurunziza bwavaho hari ibibazo bikomeye by'ubukungu, ariko ko ubu ngubu kugeza uyu munsi byose byarangiye uko byakabaye, nta kibazo kiri kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Ngo imifuka y'abarundi yuzuye amafaranga, ndetse kandi n'iminwa y'abarundi yuzuye ibyo kurya. Niyo magambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye Neva. Mu magambo ye rwose ati rero nta kibazo cy'inzara, nta bukungu bufite ikibazo hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umunyamakuru aza kumera nkaho amuteze umutego, aramubaza ati se niba hari ikibazo, aramubaza ati se kugeza ubu ngubu mu guhangana n'ibibazo bihari by'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, ndetse no gutakaza ifaranga no gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'u Burundi, ibyo byo muri guhangana nabyo bite? Bikumvikana ko yagombaga kuvuga ko nta kibazo nkundi gihari, kuko yatangaje ko nta kibazo gihari, ariko yahise avuga ati hari ingamba zikomeye cyane. Ati rwose turashishikariza abantu gukora cyane, bagakura amaboko mu mufuka bagakora, kagana ubuhinzi n'ibindi byandi akunda gutangaza. Anavuga ko urubyiruko arushishikariza gukora cyane kugira ngo bakomeze bahaze igihugu mu bugendanye n'ubukungu, ndetse rwose nabo bivane mu bukene kuko hari ibibazo by'ubukungu. Kandi nyamara mbere yari yatangaje ko nta kibazo na kimwe gihari mu gihugu cy'u Burundi. Bimera nkaho rero ari ukwisubiramo cyangwa se ari ukwinyuramo. Yavuze ko yatangaga urugero
cyakora avuga ko nawe akiri muto cyangwa se akiri umusore ngo yajyaga ku ishuri yiga mu mashuri mato ngo akajya ku ishuri amaze kuboha ibiziriko. Ibi ngibi biziriko rwose bazirikisha ihene, inka cyangwa se bakabikoresha n'ibindi bintu bitandukanye. Yajyaga ku ishuri amaze kubikora akajya mu ishuri amaze kubigeza ku isoko. Ibi rero ngo akaba bikangurira urubyiruko. Bimera nkaho yisubiyemo kuko yari yatangaje ko nta kibazo cy'inzara kiri mu Burundi, nta kibazo cy'ubushomeri kiri mu Burundi, ndetse nta kibazo cy'ubukungu kiri mu Burundi. Ariko nanone agaragaza ko hari ikibazo cyo gutaga agaciro kw'ifaranga ndetse n'ikibazo cy'ubushomeri. Bimera rero nkaho yisubiyemo. Ikindi kibazo umunyamakuru yamukubise agasa naho yinyuramo ni ikigendanye nibiherutse kubera mu gihugu n'ubundi cy'Uburundi i Bujumbura ku iturika ry'ibisasu cyangwa se nyine ububiko bw'intwaro bwahiye bugakongoka. Mwarabyumvise ko bwateje polemique cyangwa se bugateza guhungabana. Abasirikare basubiranamo bitana bamwana bashinjanya ubugambanyi, bavuga bati ibi ngibi byabaye ntabwo ari gusa, hashobora kuba hari igitero cya drone cyagabwe ahangaha muri Kabaze, bityo intwaro zirashya zirakongoka. Ko bagendaga banazanamo ngo bishobora kuba ari M23, ngo bishobora kuba ari Red Tabara. Ibi byose byagiye bivugwa bitangazwa. Aho rero niho bamwe bavuze bati ibintu byabaye nubwo leta y'u Burundi yatangaje ko ari umuriro w'amashanyarazi wateye sirikwi, byaba atari byo ahubwo yaba ari drone. Ndetse Uburundi, abanyapolitiki Burundi bagenda bikoma ibitangazamakuru byabitangaje bavuga bati birabeshya no guhagararika Burundi, ati ibyabaye byose ni inkongi y'umuriro yabaye. Ariko hakaba amajwi avuga ko ibyabaye ntaho byahurira n'umuriro w'amashanyarazi kuko mu biko bw'intwaro ubundi hatajya hagera amashanyarazi cyangwa se umuriro. Ibi rero Perezida Ndayishimiye yaje kubisubiramo anyuranya n'ibyatangajwe na Brigadier General Baratuza Gaspard, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, wavuze ko icyo gihe iryo sanganya riba yatangaje ko yatumiye abanyamakuru ababwira ko ibyabaye ari umuriro w'amashanyarazi wabiteye, ndetse rwose ko hari n'ikiri gukorwa kugira ngo abantu basubize abantu mu buzima busanzwe, abahubanganye, abishwe batabare, ndetse rwose anihanganisha imiryango. Aha rero Perezida Ndayishimiye nawe yaje muri iki kiganiro avuga ati ntabwo rwose ibyabaye ari umuriro w'amashanyarazi, ntibababeshye. Kuko nanjye nakoze mu bya gisirikare kandi mu kubikoramo noneho by'umwihariko nakoze mu bubiko bw'intwaro, ndabizi neza ko mu bubiko bw'intwaro hatajya hagera ibigendanye n'umuriro w'amashanyarazi. Bityo rero ibyabaye ntabwo rwose ari umuriro w'amashanyarazi, ahubwo turi gukora iperereza ngo tumenye icyabaye, dukomeze kureba ngo byakozwe nande, byaturutse hehe, naho ubundi ntabwo ari inkongi y'umuriro. Aha rero bikumvikana ko rwose yanyuranyije n'ibyatangajwe na Generali Baratuza, bituma ibyo rero n'ibike nyine mu byo nkubwiye byatangajwe muri iki kiganiro byagaragaje kwinyuramo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko hari byinshi yagiye atangaza, noneho abo muri CNDD-FDD babana nyine mu butegetsi baramwikoma, bavuga ko yasubije ibyo takabaye yasubiza kuko yishyize hanze, anashyira hanze ubutegetsi. Ariko nanone bikoma cyane umunyamakuru wamubajije ibyo bibazo, bavuga ko ngo yamuteze imitego, ngo afite abamutuma, ngo abanga Burundi, ngo abanzi b'u Burundi, byose agashaka nyine bagashaka uburyo ki babihirika kuri uwo munyamakuru. Ubu rero ntabwo ari inkuru dushaka kwibandaho cyane, ahubwo abantu bakomeje kugenda bibaza ngo Perezida Ndayishimiye ngo ari he, ko ntacyo ari gutangaza kubiri kuvugwa, bimeze bite. Uyu mugabo rero katugaruke kuri iyi nkuru rwose, ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugeza ubu ngubu rwose ari yakoze uruzinduko mu gihugu cya Burkina Faso, hariya kuri uriya mugabo witwa Ibrahim Traoré. Nyuma y'ibyo byose nari maze kukubwira, akaba ariho yakoreye uruzinduko nk'umugabo nyine uyobora kuri ubu ngubu umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Aha rero rwose inkuru iravuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahishuye ntabwo ariyo nkuru, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye mu gihugu cya Burkina Faso agirana ibiganiro bishingiye ku mubano, ariko umubano ugendanye n'ubumwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'iki gihugu cya Burkina Faso. Amakuru rero akavuga ko Perezidansi y'u Burundi ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X rwahoze ari Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Ndayishimiye na Traoré byagarutse ku buryo bwo kubaka no gukomeza ikiraro hagati y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu karere ka Sahel, byahagaritswe muri uwo muryango. Mbere ibiro bya Perezida Evariste Ndayishimiye byavuze ko yagiye iwa Wagadugu mu rugendo rw'akazi n'ubucuti, niko bari batangaje. Urugendo rwa Ndayishimiye rero muri Burkina Faso rwongeye kwerekana ishusho y'ikibazo cya AU n'ibihugu bya Burkina Faso, Guinea, Niger na Mali, nyuma y'uko ababikuriye bafashe
ubutegetsi muri kudeta 2021 na 2022. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahagaritse ibi bihugu nyuma y'izo kudeta. Mu kwezi gushize rero inama ishinzwe umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika yatangaje ko nubwo habaye imihati yo kwegera ibi bihugu muri uwo muryango ugifite ikibazo cyo gusubirana ububasha bwawo muri ibyo bihugu muri rusange, bakaba bari kugira ngo barebe ko nibura hariya hakongera kugaruka icyo cyubahiro cyawo cy'uyu muryango nyine hariya muri bihugu, kuko bimeze nk'aho nyine byaba byarasuzuguye uyu muryango. Tugarutse rero inyuma gatoya ahitwa Poezero, urugamba rwongeye kurema. Nubwo atari inkuru twahereye, ariko ndakubwira ko umuriro wakomeje kwaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse amakuru akomeje kugenda hwihwiswa kuva ku munsi w'ejo kugeza kuko nyine byabaye mu ijoro ry'ejo kugeza n'uyu munsi imirwano yari yakomeje. Bavugaga ko hapfuye abasirikare benshi biganjemo abahibu cyangwa se special force, igisirikare kidasanzwe cyo mu mutwe udasanzwe wa FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo. Ni babandi nyine ngo bazwiho kurwana mu masaha y'ijoro, ariko aba bakunze kugenda bakubitirwa mu rugamba, bagakubitwa ukagira ngo rwose ni ingoma. Kugeza ubu rero aba ngo nibo bari baje guhangamura M23 nyuma y'uko imaze iminsi ibakinagiza aho ngaho ku Ndundo mu bidego za Bijombo. Nyine birumvikana iminembwe ikaba yamereye nabi cyane, bakarasa amadorone ikayahanura, bakarasa amadorone ikayayobya, ndetse rimwe na rimwe ikahayicira abo muri coalition benshi, yaba Wazalendo, yaba Barundi, yaba FDL n'abandi. Aha bavuze bati tugiye gukoresha noneho special force hibu. Bari bamaze n'iminsi batigaragaza nyuma y'uko n'ubundi M23 ibakubitiye nabi cyane Uvira, ndetse mu bihe byashize ikanabakubitira Kalehe za Ziraro. Abahibu burya bahuye n'uruva gusenya. Ubu rero bari baje bambariye urugamba bavuga bati tujye kwihimura kuri M23 na twirwaneho, ariko ibyo bahuye nabyo ntago ari byo kubwira umuntu. Yabakubise bakoreho operation. Aha amakuru agaragaza ko abatatu b'abakoroneri, uvuga ngo hapfuye abantu benshi harimo n'abaofisiye, ariko abakoroneri batatu kugeza ubu ntaramenya neza ngo ese abakoroneri batatu ni Wazalendo, ni FDLR, ni FARDC, ni FDNB, ese ni P5 nabaye. Ntabwo ndamenya neza ngo ni bande, ariko kandi bahasize umutwe bishwe na bamudahusha ba M23 ndetse na twirwanaho muri rusange. Ubu rero aha Poezero bahavuye nabi cyane, barwana kinyuma birukanka bakizwa n'amaguru. Amakuru agaragaza ko bongeye gusubira mu bice byabo bari basanzwe barimo. Iby'imirwano babamera nk'aho babihagaritse, ariko hariho kurebana ayingwe hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo nyine FARDC na coalition yacyo. Aha rero bije nyuma y'uko M23 ejo yari yasohoye itangazo ryihanangiriza ritanganyira ntarengwa ko ibyo igisirikare cya leta kiri gukora n'abambari bacyo bigomba kubateza akaga uko byagenda kose, bagomba kwishyura ikiguzi cyabyo. M23 ivuga iti bamaze iminsi bagaba ibitero, kandi noneho bituyemo n'abaturage b'abasivile b'inzirakarengane, bakabigabamo ibitero bica nkana bavogera agahenge kemeranyijwe mu biganiro turi kugenda tugirana mu Busuwisi. Byose bikagaragaza ko hari uburyarya bwa leta ya Kinshasa bwo kwereka amahanga yuko bari mu nzira nziza yo kugira ngo bagane inzira y'amahoro, ariko nyamara ibyo bakora inyuma y'amarido cyangwa se ku kibuga cy'imirwano bihabanye cyane n'ibyo batangariza imbere y'abategetsi mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga. Bityo ko M23 igiye gukora ibishoboka byose ikirwanaho, inarinda abaturage b'abasivile nk'uko byo byatangajwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike. Twihuta rero aba FDL nabo bakomeje kwisuganyiriza muri za parike ya Virunga, barisuganyiriza Walikare. Niyo makuru kugeza ubu ngubu ahari ngo uragenda rwose ukabona aho mu ishyamba rya Virunga cyangwa se muri parike nationale ya Virunga, aba FDL bakoza akantu bari kugenda birundamo umunsi uko bwije nuko bukeye, cyangwa se amasaha ukagenda yicuma azamuka. Aba FDL rero ngo barashakisha uburyo bakisuganya ngo bakubaka imbaraga za wa mugambi wabo, bafatanyije na babandi bose bahuriye mu byo kwanga u Rwanda. Ni ukuvuga ko ndetse nashize iminsi nk'uko nabikubwiraga hariho gahunda yo kugira ngo babe bakorana na Kayumba Nyamwasa, bazane za babandi bo muri P5 bakorane na za Nyatura bagiye bashinga, kuko binavuga ko Nyatura nyinshi zashinzwe na FDLR, bazane abahoze muri FRN n'abarimo ubu, bazane abake mu basirikare Burundi, bazane FARDC nayo ibafashe, ubundi ngo bahoze imbaraga bakora ikintu gikomeye cyane cyo kuba bagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, bahishingiye bahereye nanga FDL kwisuganyiriza za parika ya Virunga n'ahandi. Ni mu gihe bisa naho umugambi bari bafite muri iyi minsi muri Kivu y'Amajyepfo ubabaye nkaho upfuba.
hari ukuntu bari bamaze iminsi barunda ingabo mu bice bitandukanye bazinyanyagizamo muri Kivu y'Amajyepfo, aho za Karingi, aho za Bidega, aho ngaho za kwa Murima, Murora, aho ngaho za Gakenke, za Karingi, za Mikenke, aho ngaho rwose hose bagenda baharunda ingabo mu koko kugira ngo bisuganye ngo babe bafata agace ku Ndondo, bafate Mikenke, ubundi bibaha inzira n'amahirwe yo kujya gufata Minembwe, bityo bahakore defense cyangwa se ibirindo bihambaye, ubundi bazabona uburyo bagaba ibitero ku Rwanda ndetse banahashye M23 ngo mu buryo buboroheye. Byabaye rero nkaho bibananira cyane ko M23 nayo yagiye babera ibamba, ahubwo basubizayo nabi cyane kugeza ubwo banahasize umutwe ari benshi. Bituma rero bavuga bati reka dutegure bino bintu ahantu hagiye hatandukanye, tujye Masisi kuko naho izo FDLR ziriyo, tujye hafi ya Goma, tujye Nyiragongo, tujye no muri Kivu y'Amajyepfo, M23 tumere nkaho ngo bamere nkaho bayicanganyikishije. Ariko M23 nayo kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko yamaze gutahura ibyo FDLR iri gukora muri za aho ngaho za Parika ya Virunga n'ahandi muri Warikari isanzwe ikorera hafi ya za Ikobo n'ahandi, ku buryo ubona ko ibi bitaza korohera na gato FDLR. Ni FDLR kandi ifite ikikango ko ibiri kuganirwaho byose biri kubera i Geneve, n'ibyaberaga Dubai, byaberaga he hose bya Washington, byaba bizabasiga mu kaga, kuko baravuga bati noneho mu gihe cyose leta ya Kinshasa yashyirwa ku gitutu ikemera kuturwanya, ikemera kwirukana nabi, byagenda bite? Abo rero bakaba umutima utari mu nda, abo ba General Byiringiro cyangwa se ba General Rumuri bakaba batari gushinga ngo bahamye, kuko bafite icyo bacyuko babashushubikana nabi, bakisanga rwose ku butaka bwa Kongo bahavuye cyangwa se nyine baburabujwe, bityo bakaburaho berekeza. Byose birahari nubwo bagifitanye imikoranire yabo myiza n'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bagifitanye ubufatanye mu guhangana na M23. Mu yandi makuru rero ntabura kugarukaho rwose twihuta cyane, hari imyigaragambyo ikomeye cyane iri gukorwa n'abanyamurenge yakozwe n'abanyamurenge i Nairobi muri Kenya. Habaye rwose imyigaragambyo ikomeye, baramagana iki? Baramagana ingabo, baramagana Uburundi, bakamagana na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni impunzi z'abanyekongo rero zituye mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya zakoze imyigaragambyo ikomeye cyane yamagana ubwicanyi n'ibikorwa by'ihohoterwa zivuga ko bikomeje gukorwa n'abasirikare b'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa. Abanyamurenge batuye mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo bakaba bakomeje kujya mu byago batezwa n'iri huriro ririmo nyine u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bari bafite rero ibyapa biriho amagambo akomeye cyane avuga ati rwose Burundi na Kongo muhagarike kwica abanyamurenge, muhagarike kugira n'abanyamurenge ntacyo babagize. N'ibyapa bivuga biti imiryango mpuzamahanga muze mudutabare tumerewe nabi, bavuga bati turatabaje, turinginze kandi rwose amahanga mubibone, dukomeje kuhohoterwa n'ubwicanyi dukorerwa, kugirwa nabi n'ubwicanyi dukorerwa n'igihugu n'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni byinshi batangaje kuko iyi nkuru ni ndende rwose, kuko ni byinshi kuko iyi myigaragambyo yagizwemo uruhare n'umuryango Amahoro Peace, aho rero bakoze imyigaragambyo rwose ibaye mu gihe amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo akomeje kugaragaza ko umwuka mubi w'umutekano ukomeje kugenda nyine uzamuka, aho imirwano n'ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kuvugwa hagati y'ingabo za leta, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'izindi ngabo z'amahanga zivugwaho kugira uruhare muri aka karere. By'umwihariko hakaba harimo ingabo z'u Burundi zifatanya na FARDC, zigafatanya na FDLR, zigafatanya na Wazalendo, zigafatanya n'abandi batandukanye biyemeje gufasha leta ya Kinshasa kurwanya M23 twirwaneho. Ariko icyo abanyamurenge bakomeza kugenda bavuga bati igitangaje kibabaje cyane nuko batanagaba ibitero ku bice birimo M23 twirwaneho gusa, ahubwo bakaza no kwica abaturage b'inzira karengane. Nubwo bimeze bityo rero, hari abanyamurenge bamwe bigomeye kuri bagenzi babo bajya mu kurwanya bene wabo rwose, bakajya kwereka amahanga ko nta kibazo gihari mu murenge. Mwarabibonye ko ejobundi bagiye gushimira ngo Perezida Ndayishimiye ngari gufasha mu kugorora amahoro n'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. Abo rero bakaba bitwa utugara, biyemeje kurwanya bene wabo. Abo rero bikaba ari inkuru ibabaje cyane kumva ibitangazwa n'abo ngabo, ndetse wanavuga ko bafitanye isano na babandi wa mutwe witwa Gumino ari nawe ukekwa cyangwa se uvugwaho gukorana n'ingabo za Kayumba Nyamwasa cyangwa se wa mutwe witwa ngo ni P5, aribo ndiko kubwira bari kujya gushakisha uburyo bakiyunga cyangwa se bajya muri ihuriro rya FARDC. Abo nyine bagafatanya na za FDL, bagafatanya na za Mai za Nyatura nyine izo za Wazalendo, bagafatanya n'u Burundi muri wa mugambi wabo, ndetse n'inama zikaba zaratangijwe cyangwa se ibikorwa byo gutegura iyo migambi bikaba binagendana no kwibasira abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Rero nguko ko biteye imyigaragambyo yabaye minini cyane mu mujyi wa Nairobi, bavuga bati twamaganye ubu bwicanyi,
ndetse rwose kugeza ubu ngubu amakuru agaragaza ko bazakomeza kuyikora kuko hari niba ari gutegura igomba kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwereka Trump ko ibiri kubera muri Kongo bibabaje kandi ko bakwiye kujya kureba uko bimeze kurusha uko bakomeza kumva ibihuha bya Kisekedi n'abakorera hafi ye no mu kwaha kwe muri rusange. Nkuko rero ko bimeze hagati aho ngaho nakubwira ko imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice bya za Kivu y'Amajyepfo za Point Zero, za Karingi za Bidego harumvikana amasasu, harumvikana amadrone ya FARDC iminembwe n'ubundi nkuko bisanzwe hari icyo ba mu baturage baho bakomeje kugenda bahunga ndetse rwose no gukora ibikorwa byabo mu bwisanzure byarahagaze. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda ibi biganiro mukomeze gukora subscribe narabashimira cyane ko mukomeje kugenda nyine mukandaho mukande like mukande share muduhe comment Imana ikomeze kugenda ibarinda.